Сәлем достар. Мына Аллаға шүкір, хау болғас 2020 елға аяқ баттық һәм яйділі келтіріп еткірдік. Достар, мына бұйыл мен мендіктің ең бәйлей тұрған уақытына тура тап келдім. Былтыр мен мендікті енді август башында бәйлегайным, бұйыл июль башында бәйләнім. Һәм солай да сәрәкейлер меңа ярдам етші, достар. Мына өзімдің шындай палаткамды алдым. Әгер де һезгә кәрәк булһа, миңа ядыгыз, һезгә шундайды хатам, бушка бирмәйм. Достар, шундай мендик әзерләүнең тагы бер ысулы. Әгәр дә шундай свежий гына, башкача әйткәндә, мендик әзерләйм дисәгез, шундай полиэтилен алаһыгыз да, мендикте агыстан йолккандан соң япракты шуның белән төрәһегез шуга. Шундый кына. Төрү бик еңел генә. Bir olman tutağın da rast örülttün. Hem osunda belekes gine uzun sağla olup kala. Hem ödüp bunu tıktırıp beylegenden soň marazinlikке alıp koyaһың. Marazinlikке alıp şunu tuңduraһың. Albatta endi töbü dostlar salırga gerek. Ädirek tege estetiknirак bolsun. Muna dostlar men bir neserde beylenim. Ödüp tüplerin beylegenden soň sabahı. Hem albatta şunu aytyp ötähe gerek dostlar. Men былтыр һезгә bir like fakt dizer aytyp ötkendim. Mendikti tagıla nisik beylerge bula, yonsumay gına tege press baw menän beylemey gine baragızda hatirlehegizdir. Mena şunday nilerge yakınrak görhetem. Быйыл мен onu şaytyp beylenim. Dostlar, испытание ötdi. Kışkıhın bir de yarılmayda, satnamaydalar. Tağı bir degene kışkıhın hıktır verəһiň de. Hem ol şolay maturgan tura. Bu mendiktin şol men üfile bir musal düşkönde meňe dostlar hatyp alıp keldiler de. Özleriniň mendiklermen geldiler. Hem ısındala şu mendik meňe okşany. Hem horoşkaýnym şolay tuňduralar kendiler. Hem bıйыл men bu mendikti özüm әзерләргә булдым. Аны хатып алам дигән достар, бик усул тормай, bir мендиге әллә 150 ум тора. Шул. Бу достар, нәйдә морозильникта бик күп урын алмайса. Менә шулай. Шагына моторына кеп сыгаларлар достар. Бетегеделә еңел бау менән